Ite alam kita tanang tu kita pengeran apa? Ini dikekoi gitu nanti tu apa nak tu pakai je eco sensitive zone. Jitu kilometer capen kilometer isi jitu kajir ronga long di kincong di polam tu. Kalau sopan si dikekoi nanti tu nanti kita. Pasal lama itu ladak lama jenai. Lapian hala dana man teknologi itu tu, dan film ada program tu. Pasal pun ada nana orang itu ke protes nangi hukum dadola, nangi hukum dadola. Lapian itu sinang ni ada. Boleh tu itu dalam ke nangi nangi walam angkat, alam kali. Eco sensitive zone dolo berote. Hala dak muni ratu ki choklen ki chodam pe the ka do kare plan long le dia lam to la be hala banken itu adak ki do itu kar dia khai puna te bok terai tin da chine itu adak ki matha alang ban ko hando eco itu sensitive zones are lo banke ak tenga ni pen da pulo ge hala dak banke non ke 1 10 meter 1 kilometer ki pen Kalau tu kita alam kan itu mata pasti dan sih itu macam alam sebenarnya yang lagi dengan alam kan. Maka langkah lu proses. Gaji dong ala ke non dan alam. Kalau tak ada kare kalau dia tumbang ke ladak dari orang lompen tu makuli orang lompen. Kait kalau tu adon tu luar Dupen, aku dupen at teke bom, dupen kaya kahit apang na dorang kan. Lason si munir tumda chokem to dam bom lo. Tan itu handa ku dai bang kete, upia pot sin itu ne tum ki pu bang ke. Pakom tame, kom ke tame. Pakom kete tu same munir tum lason 10 kilometer dunia dong bang ke munir makai tame chokem to dam bom lo. Haladak jitu joe chorla nangi फिर का दो कभी कितनी बत्ती एकदम नहीं चाय कितनी पुनः रोबोट कितनी पुनः चौकसान लॉन्ग कितनी बत्ती का क्लेम को हालांकि तो है खाना प्रॉब्लम है लेकिन हालांकि के लोग मत तो इको सेंसिटिव जोन तुम को पारो लोग बोलते वाली सी प्रॉब्लम के विचार एरिया पे रखे मुनि तुम्हारा तुमला को उस मुनि को ने कार्यक्रम मुस्लिम कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंसी Jom si tungdak jalan dulu pote keceng si ke, laso eco sensitive zone se dia bangke keceng si ke ni sini ada pun. Sita isi alam bangke cedon tunde koi kai sita. Kupila ke koi bangke laso eco sensitive zones pabe dia pen ni. Dah akan haya dah tu maka 5-star hotel bangke pamonai ko DS company akan 250 bigha solar tum along electric pila pen rada tumlang electric banke lake Caribbean district congress committee lake guys jake don hala su 250 bigha yes company 250 ke hala dake muni rakto je han tunang ke karti deke do kusta lo deke yang itu nang di mana laki lahai banke dinane lahai banke itu pakai sebagai hala dake TV nahi banke Debok terai ka do kabin tame jitu halada industry mukha hai bangken beda de joini si hada ji ko piloma eco tourism promote nahi hala bag ni tum handloom and textile pe scientifically ni tum traditional weaving ko son si ko salam dima la pe halada horticulture mukha ko son si scientifically ke promote dima ke pantangim al hai bang si plan nangi sarkar tum Sita pini anita सरकार तुम हाई स्टेप मान देंगे लपेन हर दाक कुलमा 0 किलोमीटर ना में पूरी देना वही फिर सीता में आसाम गवर्नमेंट लपे ऑटोनॉमस काउंसिल फंड की के टेक्के तलन ना जे नानी तो ना 10 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के केम दा अगे ने पेन हल दा कर दिया लोंग अलंग रॉयल अलंग जेंग हल दा जितु क्वारी मुखा लोंग क्वारी शांति क्वारी उखा Langwa pe long rumah mukha, lapen itu ada krasar mukha bang, aprang dalam mara long, biring long, panbari long,
hai long pirte ki do ko ason ke padolong le dan nahi la ka le nahi la pen jong si la so hidden agenda wali la pen arlong maka ki ko di than kali ko lote jong si aso eco sensitive zones ta Dr. Himanto Biswa Sharma mi than samipul hala dak bang thanga badhawe anu tin na dak to claim to tamlong po kiti bati ta claim long po muni be tum ta dolong po hotel ta dak claim long po ulo lo ta dak ki protest dia din di sido Himanto Biswa Sharma mi than sikitulo eco sensitive zone long ke te long house kame abe firi ka long pra mai jong long na ta jitu sundarban long na non ka dino ma long ma ta hala bol bol na la pite ke ha alhai problem हो जाते हैं उसके पॉसिबल के प्रोटेस्ट ना एकमात्र प्रोटेस्ट के सिविल जे दुनिया तुम्हार बिजनेस में तुम्हार कार्बियंग लॉन्ग जी तो क्लियर स्टेंग अंगलोंग नोखा आरलोंग सांती क्रासार पिरथे थिंगती थिंगट्रांग इंगलोंग नोखा कि पाजुजी फांसी बांतुम बिदिकांग के क्लेम हाला बांसी तुमनी चरप करने लाची अनुत्य हदा प्रोटेस्ट तुम बनता में kacini nai bangke nangli tum pha naing tur de adak pe naing tur ji bulote mili tum sa dak aja bunji na ho ka pithe tame nasi ki pulo jontu januar lape inglong ar lok pe bangke tribal atul su ki donin da where there is forest there will be tribal people where there is tribal people then the forest will continue to remain and be safe. That means along with forest, we tribal people, along with elephants, we live together side by side. Hala dak already Karbi Anglong pa hedi. Laan ke already ilit tumbang ke kipitang dolo. La dak ke animal corridor dolo. Hala so animal corridor tumaphan ke aprang me dolo la so teng si dolo. Hala dak ke mane si ke dodan ke chirai pala dolo. So corridor bangke letak ke Amguri AC, Siring AC, Joysore AC, Hatidandi AC, Kanchanduri AC, Almuti AC, Baguri AC, Altibari AC, Laten Panbari Animal Corridor. Kedua kami dah kita tahu dia. First edition, second edition, 6th edition ada dah dulu. Letak yang kita ada kalau official personal misguide होला दा लपेन मनोदान के हालत दा ban के नहीं दिया दा अपक तमे पार्टी जाति फॉर्मूला में रहने रखे हालत दा कि तुम एरिया नो ban के गार्बियतो आदिवासी के दोस्त तुम बात ते बॉक करा खेलन जिया तुम हदक में सेन बेन दोलों नंग पो हदक कि उठाइए लाम ना हदक अवे नंग पो लपेन दा पॉलिटिक्स पतुना ने वो भी तमे लदाख ban के Himanto Biswa Sharma longle ki PG DS company fan longle ki P pen ki pajo ayi fansi nona bange piloma dak munin toy toy si poisa PC tuliram no hang ki protest banke la banke nitun project tuliram no hang hok ta longle jor ya loke kuna sigi jor je dola klang pingla pini nang tum hanang chini lo along tum sumana dina bilokote forest no accurately ansi corruption की कोई नहीं हाला OSD दुनिया के सलाह पर हाला है ना क्या जैसे अलाम तुम हल के डिप्लोमा forest and pen डिप्लोमा असम सरकार में बहुत प्रमोट करेगा तो फिर अवार्ड की दिला लसी लता कलाम बाके क्लार्क डाकलो नाले तुम मागुरी लपेना सो के प्रोटेस्ट बाके सिगलो कार्बी अंगलों लो इतुम कोसन सी के दो के थाक मा along pins tame kisum ke boy ave lape eco sensitive zone ko thai pe lapen aprang teng do pustame ditum ke choclaim ke chodam ni tum ne hem irit ke dam de boy fit sitame zone si ko thai program ke ek matro ditum ke dong dam tuli bang ke rasar ka tuli phan arlong kwali ka tuli phan longle ditum ke endio phan non la corridor animal corridor ditu flyover adi nahi ko banai phan along san putih na ho kena memang kai Indonesia la taxi amne kan la bagi tu proyek ne tapi proyek itu nah lo alam itu ini dalam kali